Yuk, let's go yuk. Ini kalau sumpah kalau sampai bisa aja menang lawan Stephen, gokil ini. Sini mbak, maju mbak. Gila begitu kita udah sampai Elite Four ketiga. Elite 3, anjay. Anjir, pertamanya inian lagi. Mati ya gue. Oh guys, ini gue pengen pakai Cosmic Power. Pin misil gue tampol loh ya. Ups, masih bisa hidup gak sih harusnya? Aduh, nggak bisa guys. Wah, lobet. Mati loh. Kita sambil tes ya. Frostlight, aduh. Gila, Frostlight beginian lagi anjing. Mau coba gak ya? Mau coba ambil resiko gak sih? Gas gak ya? Yuk, mati kek. Tebel bangke. Tebel pak. Tebel anjay. Dia levitate nih. Apa belum? Gak bisa bro, lu mau hell. Warren, gak takut. Mau gue bakar gak lu? Mampus burn kan lo. Gak bisa bro. Gak bisa berkutik lu melawan gua, anjay. Earthquake deh. Smackdown. Aduh, full restore lagi dia ya. Wah, efektif kok guys. Hah, ngeburn kan lo. Smackdown aja guys. Dia mau nge-serve gua guys. Vanilux. Gak usah deh kayaknya. Mati naga gua guys.
Mampus lu. Bisa-bisanya dia ada bertik. Satu lagi tipe naga ya guys. Wah, mega gleli dia. Boleh. Tapi gue nadai duluan gak sih guys? Kan?